kao što smo vam i rekli da Crvena zvezda radi na onome što je ideja vodilja sportskog dela, to je da se jednostavno kompletiramo prevashodno sa mladim igračima, a onda i na nekim pozicijama sa igračima za koje prosjenjački procenio da imaju neophodan kvalitet da prvo pre svega budu konkurencija u timu, a onda i svojim igrama da prave razliku. Radili smo sve ono, kako se kaže, kako zakon nalaže, a to je Marko Mirić je bio praćen godinu i nešto dana Crvene zvezde, sami znate da je letos bilo razgovora oko njegovog dolaska, međutim neke stvari se nisu poklopile su se u ovom prelaznom roku, a Nathaniela Samoa, njegova sama biografija je zasluživala pažnju u smislu da jednostavno dođe na pripreme. Mi smo se pre početka priprema dogovorili precizno oko uslova u slučaju da igrač ostane u Crvenoj zvezdi. Igrač je bio na pripremama, odradio je nekih 12-13 treninga i odigrao je 3 utakmice i to je bilo dovoljno stručnom štabu da zaključi da je to kvalitet koji je neophodan za Crvenu zvezdu. Sami ste pisali o ciframa i vrlo blizosti toga o čemu ste pisali u vašim medijima ovih dana, tako da ne ponavljam te uslove, znači mogu da vam kažem da ste bili u pravu i mislim da je u ovom trenutku za budžet Crvene zvezde kvalitet igrača koji smo dobili i odnos cene koji su imali na tržištu je jako dobar i da smo napravili pravi posao. Da kažem da sam naravno presrećan što sam konačno stigao u Crvenu zvezdu, jer kao što svi znate da su postojali kontakti pre 6 meseci da pređemo u Crvenu zvezdu, međutim na moju žalost to se nije ostvarilo, a na današnji dan na moju sreću to se ipak ostvarilo. Prvi neki utisak su da sam prezadovoljan što sam stigao u Crvenu zvezdu, znam da je konkurencija izuzetno jaka, međutim da ne verujem u sebe sigurno da ne bi ni ovdje ni došao. Znam šta me očekuje, znam da je nositi dres Crvene zvezde izuzetno težak, jer iza sebe imamo armiju navijača, međutim kao i ja i svi moji saigrači potrudit ćemo se da trofej u veterinama Crvene zvezde stigne što pre. To je neki početak, za ostalo ćemo vidjeti. First and foremost, I would say I'm really grateful to God for such an opportunity and also to Red Star Belgrade for the confidence they've had in me and signing me on into this team. I thank all the management, the coaches and the players for welcoming me in good style and also being there for me. They made me feel like being at home when I first came into the team. Before coming, I heard so much about the team. I know it's one of the biggest teams here in Serbia. It's a traditional team, just as my team way back in Ghana. They have a good supporting base. I was really even impressed way back in Montenegro when we were going for our friendly matches, how supporters come in their numbers to support the team. It's just electrifying. So to summarize everything up, I'm really grateful for being here, and the little I've got in me, I'll try to bring it all out for the betterment of this team in the future and for the upcoming league. Look at the cameras. Pogledaj u kamerama. Left. Okay. Okay, David, to see your last name. Now you're officially Serb. Nisi really Kasamo. 21 sam nosio kao igrač Spartak Zlatibor Vode, koji mi je bio izuzetno drag, međutim bio je zauzet. S obzirom da nije mogu 21, 27 isto tako mnogo mi znači i zbog toga sam odabrao 27. Your answer about the questions. Why did you? Is there Way back in Ghana, I was wearing 17 jersey, and it was inspired for me to take the 17 jersey in Ghana because of our coach, because he was a former legend of the club and was wearing 17 jersey, and he had so much confidence in me. So when I came, he also gave me the 17 jersey. But when I came here, I realized someone's already using the 17 jersey, so I prefer the 77.
Pa dobro, naravno, tu su pripreme da se pre svega dokažem da Robertu Predsedničko da mogu da se izborim za prvih 11. Naravno, da, kao svi znate da sam bio član A reprezentacije, 4 puta sam nastupao, međutim, zadnjih 2 puta nisam dobio. I mislim da je ovo savršena prilika da budem nosilac igre Crvene zvezde i da se samim tim vratim u A reprezentaciju.